Kastalatibyan! Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako nana! Di mo pagarien, ti kinaimot, ken kinaungit mo, tapno naragsak ti biyag mo. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Nay, Pedraw, saan pa'y matanalpas ti panagmula dito'y bangkag? Agrub-rubwat kan nga agawid? Kuwang kag, at ngamin papanak, na baybayadan ka iti hustaw. Isong agtrabaho ka mat iti hustaw. Kuwang kag, ikarok ko yung bigat. Ay, awan ti kasta atungtungan ta. Isong agtrabaho ka. Kuwang kag, mapanak ko maagaram. Agaram ka ngay malaldawan. Angkel, nasken nga agawid ako. Tamapanak agdigos ka nagpapurma. Saan arasong dayta? Agmula ka, agingga iti oras ti panagawid. Ala, agmula ka! Marurudak ka ni Angkel ko abaak. Saan na ka pinalubusan nga agawid amasapa? Imbagam ko mangururayan ka. Ad-addan ang agungat. Agtansamot puliyo abaak paray. Ay, awan. Ni Angkel ko lang tibaak. Ay, di may palubos kagbalin ka abaak paray. Ay, jakmat kayat Kita man ni Angkel ko. Nakaungungat. Kanda kaimimot. Baak ngamin. Partakam nga ruptibag na, tani. Agawid ka pa'y ama panagpurma ako na. Ay, katuna. Alangan mo ta sa anak nagpurma. Di basta dun ako ni Hasmain. Apay, sa dino ayat ipapanam si Kapidraw. Hindi igus mun samot di pabanglaw. Mapanak nga rod agaran. Na, sino nga itimapan mo arman? Di mo mutlam amaw. Ay, amambok amin at at tao dito lugar tayo. Ambok to pa'y numano ti agkasar. Matmatay, kano asinaw ti masikag. Sika pa'y mat ngamin ti saan ama kaamo kadagita. Kat no inaldaw ka arumrumwar. Awan langan maw no adami natay kan kasaran. Kahit anya nga iti aramidak dito'y balay nga inaldaw. Ay, nabayagak mo ito na banaw. Anya nga ta, musikan ti mapan makitang dan ija bangkag ni Angkay. Nauma akong nagtrabaho kan kwa na, nanang. Nakaungungat. Ay, kasanumot nga ija asosasyon ni a senior citizen. Sapay ka na yung ti practice may iti sala. Ay, sana mabalay na saan ko amitingan dagiti membro. Bagbaga aman nga ron ni Uncle Jose, nanang. Pasensya, amon. Takas diya talaga, tiba. Naungat lang nga rudan. Nagimot pa'y. Ay, talaga asaan na nga mo, ti agayat. Kan mga asay. Baak nga rod. Hanggang saan mo't nga amin na baak kat kasjay. Oh, anya ti magunaan paray. Mayat matlaan ka diti pormak. Ay na, nagwapo kan paray. Sumbatan nakngatan adagos ni Hasmin. Ay katagaram ka pa'y mata paray. Tangaro doon Paandar mo day tamutong mautan Rabiin. Lori ka. Ayan lang yung sagot mo kan ni Hasmin. Ano nga sagot? Regalo Uso pa'y ayat kasta. Ay katuan mata. Umuna arabi ang mapangkagaram. Alang amay, ngawan ti regalom king kwa na. Sabong lang ko maparay. Ay, awan mo't kwartak paray. Kurang da ito'y sweldo nga intan ni Uncle ko. Saka timang gasolina da ito motor ko Ay, kita man day ta gastos ko. Bayamon day ta regalo. Ang takit din. Si Kaman pa lang ti napuutak ang mapanagaram nga awan regalo na. Wala ron. Si Kalatan ti makamam. Sino ti kasapulam Ni Hasmin ko nga. Takapay, anya ti masapul mo iti kabsat ko. Anya kumangay ti rantaan ti baro iti balasan. Siyempre, umayak agarma. Sakbay aparwarat ni Hasmin, kita sirad na. Ayan na nga, regalaw. Anya? Cash or in kind. Nay, pangalaak ngay kuma iti kasta. Ay katagawid ka nga rudan Pedraw. Tapno makaumay dagiti daddo mga agar-araw nga daawit da nga cash or in kind. Anya amat
Kaslasan tayong agam mo. Katuan mo. Amok ang nagkakaubingan tayo. Ang balasan ng Yasmin. Iso nga rin nga umayak agaral. Agawid kan si Kapidraw. Kanay, adan di agar-aram kin Yasmin nga the wheels na. Ha? Anyamat din. Oy, agawid kan. No di mo kaya't akad-akadalang kanay. Ah. Nagkatitindog na giti ko. Oo, makita. Oh, anyang paray. Mayatay. Positive. Negative, pare. Ha? Kasano ang negative? Kasano? Naglastog mo't nga maintay agar-aram kan kwa nang adda kotsena. Ay, huwin nga rod paray. Dandanina, dinalapos ti motor ko ang nakaparking ni Taigay. Bak nang siguro day jay. Agar-aram kano kan ni Hasmin. Nagkarana kayo umiti day tang agar-aram yung kwa na. Marurudak iti kabsat na. Di nakid din impasango kanyak ni Hasmin. Kay, Polos, asaan kayo ang nagkita? Birbirukan na ti irigalo kan kwa na. Kunakto magaming king ka. Di nakto magaming papat yan paray. Kasapulan pa'y gayam ti regalo. Ay, kituwin kita man day takaripal mo. Di kutse. Agtrabaho kayo ada saya at bata. Awan ti agtugtugaw. Nagsakit nagtag. Nay, Pedro, apay? Agsangsangit kan samat. Saan, angkal? Naa, puno ka di tinangag ko. Nabastad ka. Saan? Nakabastad am. Saan ka nabastad, angkal? Malaala. Tumakder kayaw, ta oras ti merienda. Aglinaw, kanaginana kayaw. Agsarita taman, sika, Pidraw. First time ba masaktan ni tinagan ni Hayak, angkal? First time? Di naklatultula din. Awan, ti first time kanyak. Kat saan mong sama ka napadasan pinagayat iti balasang, angkal? Apay, an-anwak nga iti balasang. Isukat nga awan love life mo. Nagdakkel ti urdong ko iti bangkaw. No kayat ko agumatang iti baro alugan kao. Kabalak agumatang, tada kwartak. Adugayam ti kwarta, mangkal. Ay, katwan na. Isuasi ka. Tuladan dak. Lipatan mo ti mga asawa. Taag negosyo ka matay, nakas kanyak. Tuladan ka nga agbaak, angkal. Kahit man ano kuma. Kastala ti biyag. Saan ka matamatay? No saan ka ang mga asawa? Diyak kayat ti agbalin abaak, angkal. Diyak kayat. Kahit anya nga ron ti maaramidam. No saan nakaakaya ti babaeng ar-armab? Ada na panuno ko, angkal. Katsapay ko ma. Tawan ko nam. Naa. Apay kumangay nga agwanak adagos. Ibagampay mata. No anya day taan na panunot mau. Nay, angkal. Apay ngay? Saan matan agandar day tulugan mo? Daan nga minay. Manumatan atawan apang ibibiyahik itinateng agpamanila kan agpabagyaw. Makadanon tanga tayo di balay dahas main, angkal. Ne, apay kin din asaan ngay? Iduron mo pa'y laag tilugan. Gumatang kang aminan iti baro alugan mo, angkal. Kuna mo ta ka ba alam agumatang? Wait, gumatang ak iti brandyaw. Agiduron ka pa'y laang ita. Tapno maitulod ka amapan agareng. Si kanto mo namin. Apay abinasted mo, jay agar-aram kan kang adda wheels na. Kasaman jak pastudo. Nagpigsamot nga minti ang lit na. Maulawak mo. Uray ta adda wheels na. Jak kaya tisan nga tigtigos ang lalaki. Ni, adda nagsardong alugan di tarubayan. Sino ngay? Sige, mapan ka pa'y laang ijay silid mo, tayaban kang tao. Amok pa'y no asino da ita. Syakman mo ti sumango kadagiti umay agaram kanya. Siya koon, tadi mo amo tagpili iti rich. Sika manan? Agnerbiyosak mo tanang ka.
Anya? Si kaman lang ti makisarita, angkal. Ay, nagloko kan. Nagpaitulod ka lang kanyak. Kuwang amin. Saan ka di asika ni Tata Jose? Uwin. Kaanakak ni Pedraw. Si ka jay rich dito'y lugar tayo. Apay nga amaw? Hasmin! Kumaykan! At dan sutur mau! Ay, aguray. Aglilin na wag tayaw. Saan asya Sige na, Hasmin. Ah. Agtugaw kan kita abay ni Tata Jose. Sige, angkal. Urayan ka ni Jelugan mo. Wan, ijay kan ruar. Tapno makapagsarita da Hasmin kan Tata Jose. Ay, na. Sige, angkal. Nay, Pedraw, aguray ah! Ay. Hello, Jose. Ay, unay na nagpintas ka nagbanglaw. Nag-cute ka maggaya. Namatmatan ka, iti asito. Siya? Kiyot? Apay abaro ka, pay. Ay, kuha nga main. Urayan na nga min jay right love na. Siya ka di daytan. Jose? Ay, makapasagargayang ti mamingmingan iti balasang. Saan mo ka di pa'y anapadasan, tinagana? Ay, kinapudno na. First time kaw. Ay, katado nga ron ati pagtungtungan ta. Jose! Sikan samot ti kursunada ni Hasmin, angkal. Ay, mas daawak nga raw. Sige da kayo latan. Ay, saan na mabalin Kasanon nga'y day tariknam. Ang panunutan ka ngamin, angkal. Lakay kan. Bakak nga rudan apirmay. Kaya't ko makaasawa ka, angkal. Nagubing samat unay ni Hasmin para kanya. Mabalain. Makita ka, agbagay kayaw. Talaga ka ding agbagay ka, bay? Unang kal, talagang agbagay kayo ka ni Hasmin. Katima ko na, ituloy mong arman. Oh, anyang itimakunaw. Naulaw ka kadi-idi kasangsangaw kan kasarsaritam ni Tata Jose abaa. Saan mo? Awan mo't madi nga angot na. Nalawat ti dagana day jay. Kung puno mo't cute. Katwan. Anyangay, isunti kayat mo? Saan pa yung ta nag-propose? Urayag pa yung ang nag-propose kanya. Intulod mo ni Pedraw dito'y balay. Kitwain, napanan ijay silid na. Ay, imbag man. Apay, puno akinadwam anapan nagarap. Wayne, punaw. Agam, kuna naman tasikan sa kanuti kayat jabalasan. Mga sawa akpay Ay, katwan An-anuam nga dyan naglawa adagam. Dakkel abalay mo. Ado akwartam. Kan kastamatan tilugan mo. Nuak may saka mo. Un nga raw de. Ay, mga sawa kakitin ka bagay. Tapno malanitan man matisub-sub tayo. Day talaan tirasaw. No apay akayat mo ang mga sawa Ay, kauwan Ay, kadlaglagi pong dati apagsasaw Ay, di mo pagariyan ti kinaimot. Kan kinaungat mo. Tapno naragsak ti biyag mo. Ay, kasta aya. Ay, katuwan ka bagays. Ay, ano dagiti agrik-reklamo. Gapo iti kinaungat mo kan kinaimot mo. Ay, jak amo Iso atap nagbaliw ka. Ay, mga sawa ka man. Tapno mariknam ti agayat. Kan agbaliw tumat sigurong ti ugalin. Pare, kaano kan tumanin na kadbuay na mapanagaran ka ni Hasmin? Insardan kong ti agaram kan kuana, pare. Simuko kan? Nagbit ka mo na sumukso ko, pare? Sa anak asimukaw, pare.
Impabusoy kon iti sa balay. Anya? Apay ngay? Mariknak nga may na. Anasaysayaat no mga sawan ni Uncle Kaw. Jay baak ang naungat nga angkel mo, tinang ipabusoyan paray. Un pare, katsapay ko ma, taisudan ti agkagasat. Ay, sayang mo Yasmin paray. Da kayo ko matagasawa kay. Pampanunutak nga main. Ano mga sawan ni Uncle ko ahusay? Sumengpet siguro. Kat barang ibingayan nak, iti kinabak ng nak. Kakadwa, agtrabaho tayo anasayaat. Agungot man ni Uncle Kaw no adda makita ng agtugtugaw. Ay, agin na kayaw. Oras ang timerienda. Ay, unang Uncle. Bagbagak dagiti kakadwa ka. Tapno saan da nga agtugtugaw no awan ka. Ay, bayam ka nila ang ida. Ne, bayam la ang ida, Uncle. Ay, undayam. Imbitaran kayo amin iti kasar may kan ni Hasmain. Agkasar kayon? Nagbiit mo tan, Uncle. Ay na. Kastala tibiyag kaanakan. Mga sawa ako na talaga. Isu maawis kayo amin. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Di mo pagaryen kinaimot ken kinaunget mo. Tapno naragsak ti biyag mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kastala ti biyag. Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako na. Ipatag ken ayatem ti padam atao, nang runa dagiti kabagyam. Tapno dida kanto baybayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Bagay, kunak man lumapan kay Jay Balay daan tinlin itangal daw. Kanya nga taaya ti iparamid na kanya. Tunggal lumabas kay Jay Balay daan naggapu iti construction. Isulat ti ibagbaga na. Mapan ka kano Jay Balay da. Ay mapan kang bakal. Barang ikan nakati Christmas mau. Christmas? Ay nalakay, mabayag pa iti Christmas. Kenjak mamati amang ted iti regalo ni ante. Dayjay, akin ako ripot na. Ingkakitin. Tanay, kababain. Kabagyam, di mo pa'y matbisitaan. Nuwinan, mapanak inton bigat. Sige, tapno sardangan nakmatan, abilbilinan. Ay nasaya at mataimay ka, Gigi. Wala, auntie. Kasang kaibagan nila kay ko nga umaya. Ay kasapulan ka nga unay. Apay aya, auntie. Makitam dagiti kortina. Ay nagdadakkel ti kortina dito'y malapalasyo abalay mo, auntie. Ay ipalabak ko maken ka. Ha? Ipalabam kanya? Anya ngay tararamidan dagiti nagado ang katulong mo. Ha? Pinapanaw ko amin, idan. Amin da? Katno limadan sa? Awan, ada para aluto kan para linis. Sa bali pa'y giparapakan kan para digos kadagiti nagdadakkel nga asom, ante. Awan ang awandan. Nagsasadot damat ngamin. Isa pinapanaw ko amin, idan. Sa pinagligat tagbirok iti katulong ita, ante. Wen nga rod. Manu alawasen nga awan katulong ko diti balay. Iso nagrugikan dagiti kortina. Anya ngay ti serbidya automatic nagdakkel a washing machine mo, ante. Ay Jack kayat nga i-washing machine dagiti kortinak.
tanagngina dagita. Katwan ginatang mun sapay ijay abroad dagita idinagtur ka. Aywan, iso akayat ko, malabaan ida, babaan ni ti ima. Ha? Ay sus, agasang may dagita agalgalan ante. Asa na bale, taadamot tangdan mo. Adda tangdan ko ante? Ay katwan na, saan mo't amabalin alibrilatan? Ay sige man nga rod ante. Imbag lang adda igatang mi itibagas. Ni, manang Gigi, magmag na kamay. Sa dino tinaggapwap? Ay, imbag taadda ka Arlene. Makipayong akman tani, nagpudod. Sige manang, umay kan dito abay ko. Ay, nagapuak aming gitabalay ni Antilin. Mano dagiti kakabagyan amap mapandita balay ni Antilin. Wan nga rod, tinaayaban na mo ngamin. Napanak naglaba iti nagdadakkel a kurtina na. Ay, nagsakit ti sikat ko siga. Jak pa'y nalpas, iso nga ituloy ko inton biga. Ay, di nakalakot inikan iti pamasahim nga agawig ko ma. Kuna namat nga ipampaminsan nanto kanon nga ito jesweltok inton bigat. Numalpas ko ti aglaba. Ay na, mangsigsigurado at talaga ni Antim Alin. Antik laang aya. Antim mat. Pudno, ado tayo nga akin antikan kwa na. Ang nagimot mo, kaslaawan kakaanakan na. Barang ano itid ng jesweldok inton bigat. Kan, bareng nudakkel ti ited na asweldo, manang. Tauray la si makit day ti imak a naggulgul kadagiti nagdadakkel a kurtina na. O sige, mangan kayon wan. Espesyal day ta kanunyo. Nangina siguro day ta ipakpakan mo kadagiti taraken mo nga aso anya ante. Ay katwan na. Katno sangagasot ti may sa akilo. Ay na, nagninan. Adayo ananginninang bagas. Awan Kat dagitataraken ko nga aso. Regular ti panang ipa-check up ko kadakwad Kaano lima dagita nagdadakkel nga aso ante. Manungay ti gastos mo kadagita. Ay, kurang-kurang mat asa nga 10,000 ti maysa. Ha? Ay una yun anagnina ante. Ay na, love ko nga mindagita atarakan ko. Kat, nakalabakan? Ante, inlupas kun tapno maalak jay sweldok ita. Awan ngaminan bagas ni. Sige, itad kon. Ang mangan kapay. Ayun man ante, tatalaga ang mabisina ko. Sige. Agtugaw ka lang dita, Gigi, taikan ka iti kanam. Pagserbiak mat at tinagagat ka na ano sa kaanak ka. Anyakit ni auntie kon aya. Katpudno mat anaanos ka. Nasingpot ka pa yata, Nag-sweet kalakit din aya auntie. Aha. Oh, adto iti kanam. Wow! Nabalkot iti foil. Sosyal siguro day taamakan anya ante. Ay, kat, lokatama. Ay na, itaak laang amakapangan iti kastoy. Inreserbak talaga. Para ken kanayta. Ha? Oh, Ante, kita am day to inted mo amakano. apay. Adamot puro-puro igi-igit ti karne. Kan adamot nisit-nisit na itirabaw na. Hamday ta. Kasta talaga ti ham. Ham? Madimot ti angot na nante. Ay, mayat pay dayta. Kasta talaga ti angot ti ham. Itakan sa lang amin ang makaraman kan makakita iti ham. Una ante, ngam sabali at talaga ti angot na. Ay, GJ, ti tao anapili iti makan.
Kagura ni Apo Jo. Ay, iawid ko laangan, ante. Kasi daan mi ije balay. Baka mo ka, no kasta di kayat mo. Nasaya at matkit di. Tapno makaraman mo't nilakay mo. Kan dagiti anak mo itimakon ko na. Aham. Sige, ante. Ikabil kun dito'y bag ko da ito'y inted mo, aham. Apay, agawid kan. Uy na, ante. Ta dumagasak pa'y tita palingke. Agumatang iti bagas. Oh, nagsapapay mo. Awan pa'y alas 5. Nalpas kumutan alinabaan dagiti kurtinam. Gigi, kaanakan. Amok anagagat kan nasingbat ka. Mabalin nga, idugwok mo pa'y dagiti aso. Ah? Dagiti mga asom ti idugwok ko, ante. Awan Tati managtulong iti kabagyan na. Adda agururay aparabor kan kuana. Sige man lang. Idugwok ko idan, ante. Di na kun konsensyaan. Unay mat dagito yung asom. Kakayat dan samot ti tumaray. Ay na. Ay, sa pinagpipigsada. Ho! Ay, saan gayam nga ho? Ay, erum ka. Hey! Agtal na kayo man, na kayo maasaw! Hey! Bakay! Ay na, imbag tada ka lakay. Agawid ako man. Kunak man no nagawid kan. Saan pa'y taimbaon nak ni Antiling amang niwok kadagito nga aso na. Ay, napigpigsada mat nga maitisika. Mga rod, tulungan nakman kiday lakay tanay. Itaray dak samutan. Mala, itin mo kanyak titanida. Antoy. Nay, abay ngay. Nay, itarayan datan. Ay, sus lakay! Ay, una yan. Kamatan pa na kita asaw! Interayan datan! Ay, urayak lang na idugmam, ante, anang iwok kadagiti nagdadakkel nga asaw. Ay, pasensya kan, Gigi, kaanakan. Sana bale, tanaanos ka man. Nagasgas pa'y dagito'y tumang ko. O, kitaam na eh. Ay, nasakit? Ay, nahawa na, ante. Uray dalagdardaran na eh. Bugwam lang iti sabon kan nanom. Mayat daytan. Nayunang matan ajay sweldo. Tagumatangak man iti agas di tabutika. Nasakit at talaga, ante. Kasanot kasakit na. Talaga anaut-ut. Katwa na, ante. Sige. Sige, itad konti sweldo. Unay matipan nakabalkot day takwartamon, ante. Narigat ti matakawan. Takawan da kapaylaan, kat nagdadakkel dagiti asom amang bantay kan. Adto ti sweldo, kaanakan anasingpat. Ha? Talo ka saw? Ken, dahil matjay bag mo, anang ikargam, itiham, ayawid mo. Dahito lang ti sweldok naglaba, ante. Talo ka saw? Apay, ado ka di unay? Kayat mo, takisaya. Dong aldaw naglablabaak nagmalmalam. Uray la simakit to'y sikat ko. Uray la nasugat na gito'y ima. Ay kat, tulong mun aday takanya kas antin. Ay, inuwok ko pa'y dagiti asom nagdadakkel. Naidugmamak pa'y. Tulungam ka din ito'y senior citizen nga antin. Wano saan? Anya? Bakay, saan mo't akanan dagiti aso jayham nga intendyanten? Inted mo kuman dagiti manok. Saan damot laang akayat? Uray dagiti dingweng. Saan da akayat akanan day taaham. Kasan o akanan da? Kat madinti angot na. Kan talaga napirdin. Isumati ko na kini antili. Ay, kung kayang bakay. Manungay tinaswildong. Mangibingay ka mo ta. 5,000 samot inted na. Anya 5,000? Gumatang ka man mo't nga rod iti papaitan asidan tayo. Nabayagan ajak nakapagsida iti papaitan. Ay nalakay.
Umanay nga igatang ko iti papaitan jay talugasaw. Anya? Manot intad na tangdan mo? Talugasot nga road. Dahil kita tapno mamati ka. Nanay. Kasla kadaanan pa'y akwarta dagito intad na. Ha? Ay kita man anasaya at lakay. Ay, saanan ang mabalin nga igatang dagito bakal? Unay mati pa ng parigat ni Antilin kanya kon. Ha? Si kanto mga main! Ay, apay apabasulan na ngay. Kusilapan nakmutan. Idi pinaayaban na. Imbagam ko mga main nga dar aramidag. Tapno jak napnapan. Amok aya akas jay ti ugali na. Ay, nakaswiswit nga agsasao. Ngam nagkuripot may. Ay, isu asaan arumbang. Apag talkam ti balikas dagiti daduma. Tanuman pa'y nasam iti pa nagsasauda. Napnuan mo't iti sabidong ti puso da. Ading ko, adda ka din ni Arlen, dito balayo. Ay, awan Nagtrabaho iji ilay. De, anya ti trabaho na ijay. Para linis iti hotel. O kaasimot jay kaanak ha. Ay, talaga narigat ti trabaho ijay. Anusan na ata single parent nga ron. Kaasimot. Di magparparek na di asawanan. Siguro, simurot ni ti sabali. Isumot ti damag may. Kaya't ko atulungan ni Arlene. Taamok ti rigat a pagdaldalanan na. Ay, kaya mayat adang ganday tangain baga, manang. Ay, iso nga imayak dito'y balayo. Takasaritak ko ma. Ay, ibagayo kanya ako na. Tasyakton ti mangidano nintun sumangpay. Kaya't nakatulungan ni Antilin, tata? Kanaw. Ayak lang nakalwa di imbaga na. Nagsayatan tayo jakab santa. Anya nga'y kano ti itulong na kanya? Kastoy. Ikan na ka iti binulan na kwarta. Kas tulong na ka nagiti anak mo. Ay, nagmayatan nga'y numaaramid na ti kasta. Banda makondisyon na. Anya day ta kondisyon na, tatang? Ikanulinis-linisan, yung balay na. Uray maminsan ti makalawas. Kat no nagdakkel di balay ni Antilin. Talon samot akad sa aran. Maminsan medlay ti makalawas. Ken puro automatic dagiti usaran maglinis. Kas kumay ti anya? Di vacuum cleaner. Diyak among no, naday surat ko, tapno, amok ang maibagakan ka. Kasi iti paglinlinis mi iti carpet, iti hotel, tatang. Ay, kuwun siguro, Manya, mayat ka, Nay, ayan nga ta dyan vacuum cleaner dito nga ibagbagan ni Antilin. Arlene, kaanakan, anya ti berbero kam dita? Kung anti, jay vacuum cleaner. Tarugyakon alinisan day ti balay mo. Day jay. Adyak kayat nga osarap. Takagat-gatang ko. Ha? Anya nga ti paglinis ko ngay? Wali samlangan, kano mabalin, lampaswam. Anya? Day ti akalawat ti balay mo, anti? Lampaswak? Kutuan sangapulon samot jay lampasok. Anti, saanan nga uso ti lampaso ita? Uso pa lang para kanyak. Tamas na linlinis no malampaswan ti balay. Saan ka di? Pinalubusan nyo ang mapanaglinis ni Arlene, ijay balay ni Antilin, Uncle? Wala ta nagkarimat ti kabsat ko amang ted iti binulan at tulong na ni Arlene. Namati kayo man. Apay kumadyak mamatay. Ay, sapay ko matatong palin na day tanga imbaga na, Uncle.
Mas daawa mga pa'y ngagpalinis iti balay na. Nagaduma dagiti katulong na. Ay na, Uncle, awandan. Pinanawan dagiti maid na. Ah, ay, apay nga. Ay, nagawan kat akong sinsya dagita amid na. Uho, kasano asaan da panawan? Kat nagalasmat ngamin ti ugali na. Sino tinagalas ti ugali na? Ni Auntie Lynn, Jacob Satyo nga ipanpanakilyo ang managtulong kan naanos kadagiti kakabagyan na. Talaga nga inuray ka. Takayat ko ang makita kan maamuan no manuti inted ni Auntie Lynn at ang dan mo. Nabambanugak, insan. Agasamat ti kadakkel ti balay alin ang paswak ngay. Anya, naglampasok ako na? Di nakatawan. Tatalagaan na banugak. Kat, manungay mo ti inted na atangdan mo. Oh, daytoy, kita Wow! Naka-envelope iti nalabaga. Swerte ka no kas na. Manungay mo ti kargana. kita Ha? Talugas o. Anya kumangay ti magatang dayta. Imbag ano mabalin ang maigatang da ito inted na atangdan mo. Tasyak ide. Jay inted na atangdan ko saanin ang mabalin ang maigatang insan. Husto ka no daytan. Talibri akmat. Kadagiti impakpakan na kanya. Imbag no saan nga expired dagiti impakan na ka. Ay na, insan. Jack kinkinan dagiti inted na. Taagbubuutan. Katgapo iti nakaro akapsut kan bisin ko. Nangilibasak iti kinnan ko. Nangalak iti ref. Imbag ta saan na nadlaw. Ay, uray pa'y madlaw na. Tasaan akon nga agsublipay kan kwa na. Uray umay agtaktak asi dito'y balay. Ay, never! Ay, una yun ayan ni Auntie. Isukat nga awan mangipatpatigkan ko na gapo iti kastang ugali na. Ay na, kakaanakan. Pag-aasiyo ko ma. Umay kayo ijay balay tatulungan da. Gaputadyak kabailan ti trabaho. Ay na Auntie, pasensya kayon. Ngamin, adda aramida. Kan numanangdan ka, talugasot. Kan saanan amabalin nga igatang, kasla di interview idi kanyak atangdan ko. O, asino nga'y timayat at tumulong kan ka no kasta kamat Auntie. Iso abaliwa mong taugalim. Pudnoti ko na ni insan, Auntie. Kasmat la kanyak. Napalalo idi ti bannog ko. Ang talugasot laang ti interview asweldo. Kan pakananda kami pa iti agbubuot amakan. Anyamot tan ti kasta nga ugali yo. Kakaanakan. Pangaasiyo. Ikarigatak ti agbaliw. Basta umay kayo. Tulungan da kadagiti trabaho. Daytakat namin, Auntie. Tadiyo pampanunutan ti sabali a tao. Unay kayo matan. Baknang kayo lang arudan, ngam nagimot kayo. Ay, diyo pa'y amo at tulungan dagiti kabagyan nyo. Laglagi po nyo dahi ti apagsasao, Auntie. Ipatag kan ayatan nyo ti padayo a tao. Nangruna dagiti kabagyan nyo. Tapno di da kayto baybayan. Kastala ti biyag, Auntie. No naimot kayo kadagiti kakabagyan nyo, talaga asaan da kayo at tulungan. Iso nga agbalbaliw kayo kuman. Uwan, kakaanakan. Kat pakawanan da kuma kadagiti inararamid ko. Ikarigatak ti agbaliw, tapno di dak ikayan. Uwan, kasta ti aramidak. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana.
Ipateg ken ayatem ti padam a tao nang runa dagiti kabagyam. Tapno di da kanto baybayan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Ganda ito'y ngestasyon Kas talatibiyag agyaman kami iti inkay panang tarabay. Talatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Aramidem ti umno, tapno maliklikan ti pannakadangran mo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Papanamanan ayala kay. Awan, di talaang. Awan samot ti aramidom. Tarimaano mo na diri daw. Awan mo ti makita ka, Perdina. Di mo makita ti Perdina ang manggagmaw ti Perdina. Anya? Saan ka amaawatan? Ala, umay ka. Umay ka, ta ipangagkukang ka ti Perdina. Nanggagmaw, di sakit na day tiri daw tayo, lakay. Gagangay na dayta. Saan anormal day ta? Ay, tsaklaki ti kayat nga dauni na. Nakatagtagari. Tila madmadlaw mo ngamin. Sige. Inak bumulod iti martilyaw kani kumparik anandeng. Tatarimaanak. Apay anas ka na bumulod ka. Binulod na nga Roger martilyaw. Mapan ko alaan. Ama ano mabayag ka manon ijay. Siguraduam ang matarimaan mo dayta itangal daw. Ay, nagadupay ti dalusak. Nagaduntumot ti wara dagiti ngubing diti kusina. Nay, ada simrak diti balay. Agtatakaw samot tang. Asino dayta ha? Ayan nantay binalsig ko. Ay, dayta ni. Hey! Apay dayta binalsig na gamo. Nay, si kamot gayam nanang. Ay, awan mo't nga min ti mangilukat itiri daw yo. Iso asimre kaklatan. Kunak no awan ti tao. Nangag ko nga min tiranot tiri daw me, nanang. Isong amok nga da simrek. No apay mo't nga min anagtagari tiri daw yo. Ay, nagsakit iti lapayag. Ipatpatarimaan ko kanila kay ko. Kunana ang mapanaalaan di martilyo binulod ni kumpare na anandeng. Hindi pa mo't nagsubli. Ay naay rin. Kasla di mo am mo day lakay mo. No inawis dagiti gagayom na. Ijaynan. Marurudak man no kasta ti aramidon na nanang. Aday niyo ko asidaan nyo anateng. Ado nga mintibo nga dyan mula ni tatang niyo kay. Adda kamatis ngayon nalayaw nanang. Nangina nga min ita ti kamatis ka. Ay adda ado ti inalak. Adda na loob. Adda amot na ata. Tapaluuman nyo pa. Ay na, agyamanak nanang Imbag man tanang yag kayo itinatang. Ay kasta latibiyaga anak ko. Agparanod ka no adda. Kasjay. Agyamanak nanang. Oray la iso kumamot ti mula nila kay ko. Tapno saan nga iso pay agat katangan mi. Ay, nagsadot tumot nga mi. Sino ti ag-birthday into no may Sabado, pare? Siyak, pare! Ay, sika!
Happy birthday, pare Nanding. Ha? Happy birthday, pare. Agyaman na nga, pare. Nay, umay kanto atag, party ka man gidi manok ken pato. Ay, himbag man, agparte ka iti pato kan manok na birthday, pare. Kasta latibiyag pare. Birthday nga ron ti agparty tayo iti pato ken manok. Agraragsak tayo Ay, katuna, pare. Sigurado nga umayak. Ken adun taw ti inuman tayo nga arak, pare. Ay, katuna, pare. Sige, Ha? kantaan ka pa maminsan. Hmm? Happy birthday, pare Nanding. Simang puton tilokong. Anyat orasan. Na, alauna ni ti parbangon. Jak pastra kan di silid me. Maturog iji salas. Makangag kanyak dayta inton bigas. Anyat oras ka nagawid, idirabi Kung nagsapak ang nagawid, bakit? Mas daawak. Tainlak mo jay siligta. Nasapa ka nagawid? Alauna iti parbangon ka nagawid. Ay, sana. Na, taglibak ka pa lang. Ano na ikaw? Ay, nagsakit yung pangor mo kanyak. Agulbod ka pa lang, Ay, usto na. Panguron na manan. Di mo pa'y natarimaan, Jerry daw. Ayan na nga, J. Martillo, napan mo inalak ni kumpare manandeng. Aywan. Nalipatak matan. Kaano ngay nga rod atarimaan ng Jerry daw? Husto na. Ay, panguron na manan. Ibaksak ko kung kada ito'y makitam. Husto na. Sige, tarimaan na kaon. Itag mo matlaang dyan natang daay rin, bakit? Ay, intad ko Aman gayam si daunda. Wag mula da kumamit nga miniji paraangan da. Tanalawa mo dyan likudan ti balay da. Ay, iso ko mga rod ti aramidan ti asawa na. Makatipid da kuman, wag mula da matitinatang. Ay, katuwan Ay, uwan gayam lakay. Problema da Jerry daw da. Tanatagaray. Ingkantuman kit-dikitaan. Ne, apay asak ngay. Anya ti aramiden ti asawa na? Ay, sadut nga rod. Namin pinsan asa daw. Mapanak ije ilay. Nakagpalingke. Nay, apay, anakatakder ka dito sangwanan tiri daw. Adalak nga road noan nga ti rumbang aramidak. Adalam? Nay, apay alas kan nga adalam. Nagsimple laang mo ti aramidom. Anya nagsimple nga bagbagam. Saan akas karina da ito'y problema? Kat, anya nga rod ti pampanunutam nga aramidan. Adalak pa'y laang, bakit? Relax. Para day talaang a problema ti ridaw. Rigatan pa'y a panunutan ti solusyon na. Ingkagid din makipalingke. Tapno makapagpanunutak anay bag. Disturbo ka ka. Kumusta, Mari Ayray? Anyang ay dagita ginatgatang na. Ay, dagitay abastumi amare. Imbagkan ka at nakapalingki ka. Aguyog tan ang agawid. Ay na, nilakay mo. Big-bigat ang nakitak iji balay da pari nanday. Anya? Anya nga dar aramidon na ijay? Nagiinom da? Ay na, inaldawdan sa amin nga agiinom. Amaan mo't no sa bali dyan nakita mare. Ngamin, pinanawak nila kay ko ije balay me. Tatarimaanan na jeri daw me. Isuday di maray. Ta idi maya. Medyo nabartukeng. Ta nagpigsa ti panagkatawa na. Na, di naman nga rod inarami doon aja yung patrabaho kun kuana. Ay, umuno na ako nagawid mare. Inakman kitaon nila kay ko. Pare Nandi. Happy birthday, ha?
Saan pa nga ita ti birthday, pare? Inton Sabado pa ila. Dandanin. Anya itaya, pare. Lunes pa ilang, pare. Ano daw pa ilang? Panagpapalingke. Ayungunan niya. Naman nagipalingki ni bagat ko, guard. Basta may kantaw, inton birthday, pare. Umayaw. Ada pangipanakan ka, pare. Sa dinutip. Pangipanam kanya, pare. Basta secret, pare. Ibagam kit din. Basta, sigurado nga ag-enjoy ka, pare. Bakit? Ada ko. Dahito yaklo ti sa batang! Oops! Tipay na! Oops! Ay, basi-bas kumay kan ka dahito kanak ka lang nakla! Paimanan ta. Agong ungot ka baka. Yaman basol ko kan ka. Nagkapuam? Ha? Di talaan. Tinarimaan mo ang jari daw? Bakit? Anya manon tirason mo? Adalak ngarud anala Noan niya ti aramidag dita. Problema ari daw. Aging gaita? Pampanunutang pailaan? Ang puunay ka mutan! Hindi. Apay, laklaka ang maya. Komplikado na ita. Klase ti problema. Basi-basan ka manan makita mo. Ay, ura ka baka. Sagbay basi-basan na. Nakmanan panunutan. Noanya ti solusyon na data a problema. Anya? Ay, nagdagsanan ay dahito pinalingkay maray. Nagadungamin ti ginatgatang ka. Aginanaka pa'y adi ti sirok ti bayabas mi mare. Bag dito, ita presko. Ay, wangarod maray. Nay, anya ngay aramidan nila kay mo, igisang tiri daw yan. Italaang nga inasikaso na dayta. Idi pa'y a problema at dayta ridaw. Kas laro-kro ko din naman. Mas daawak nga rod, no apay akas na tiyar aramidan na mare. Nay, kita maray, rukod mo't arukaw. Diyak amo no kasapulan arukudun na pa'y dayta. Ay, maray, di mon parparwaran ni kumparay. Tama nga numapan manin makiinom kinipari nanding amang Marta. Ay, talaga asanan, mare. Istrikto ako. Kasanungay ang makapag-concentrate ang makapagpanon.